Gde ste ljudi? Ja sam Zuka i danas ću da vam pokažem kako s pomoć komanda bloka da napravite dim. Ajmo da uzmemo naše tajno oružje odmah. Gdje je Zuka 137. I da, sve što vam treba za dim uzet ćemo i dugme. Dakle, dim možete pokrenuti pomoću dugmeta, potisne ploče, baklje, crven kamena, pomoću skoro bilo čega možete da je pokrenete. I da, ajmo staviti ovo i kad je otvorimo kucamo ovako. Samo malo. Kucamo, kosa crta, ovo je nova komanda. Summon. E sad veliko S, slime. Dobro vodite računa oko velikih malih slova da ne bi bilo zabune neke. Summon slime. Onda gde će da se stvori. Ja ću staviti jedan blok od mene. Jedan blok od ovoga, znači od ovog komanda bloka. I otvorimo ovu zagradu i kucamo size -1 i zatvorimo tu zagradu, gotovo. Ajmo da stavimo dugme da vidimo da li to radi. I evo ga dim, ljudi. Znači dim radi. Samo malo. Evo ga, pojavljuje se tu. I da, ako vam se, evo vidite. Ako vam se svidio ovaj klip, možete ostaviti koji like, ostavite subscribe, prebacite mi se na kanal. Vidimo se do sljedećeg tutoriala. Pozdrav!